tunkar thole ni mei ni somni pariat sang ni somni pali kha zoram tan nilung chiat thak hriat reng khreom kan hriat reng tur ni si ani ti kan hrethewa hemitu darnga le chan vevel khan mel thuma leimin rap thak tak athenga mi engemazatin nunna chanin tamtakin hliaman tuar ani kha emini vekian melthum phenom mai limena le mun rang ranga leimin na wanga chiatna atheng zuya rampum kan ngui ani zanin me ni somthum sang ni somni pali dariat thenga tunkar thole nia mun rang ranga chiatna thenga nunna chan an ruang mu to mi somni pariat annia an chin hriat lawala om hi mi paruk ni hriat anni melthuma leimina wanga nunna chan an ruang mu to chu laldu thanga kumsom ruk paruk son of mangsinga baby zorem siami kumsom tum pasari daughter of laldu thanga gloria ms dongliani kumsom pali daughter of baby zorem siami dorothy lalruat kimi kumsom ni daughter of laldu thanga abel lalmal soma kumnga son of lalcha moya freddy thangtluanga kumsom nga son of palira late lalrem tluanga kumsom tum pali son of lalira late laldu omi kumsom tum pali wife of lalrem tluanga lallimpui kumruk daughter of lalrem tluanga arlal muanzawa kumsom nga paruk son of arlal zama silal nun siami kumsom li paruk wife of arlal muanzawa bitu masijit son of ram prasad lakra jharkhand sanjay rai son of baleswar rai charanpur jharkhand dilip manji son of sajar manji parudi jharkhand guvaneshwar chaudhary sojapuri jharkhand te anniya melthum thenom limena leimina wangan na chan ne hriat mi paruk te mukim anni towa chungta chu h lorin moya kumsom nga pali son of chalchunga late lalram thangi kumsom nga pani wife of h lorin moya radip rai kumsom nga son of retro deri late boka lailapur district assam gautam kumar kumsom thum pani son of dev narayan kumar soja pahari post khudi mako dumka district jharkhand nepal dehari kumsom li pakhat son of bada mangala dehari upara bada chapal dumka district jharkhand santosh manji son of vishnu manji kumsom thum pariat jamo gori opor sitwa dumka district jharkhand te anni in salemweng aizola leimina wangan da chan ne hriat mi pathum te po mukim anni towa chungda chu lalran puya buanga kumsom li pakhat husband of lalriat pui wife of lalran puya lalvobi ki kumsom pakwa daughter of lalran puya te anni ten kelsia nunna chan pakhat omin lalnunziri kumsom thum pani daughter of van nuai thanga ania in lungsei samlukhai bul a nunna chan pakhat omin pi larin moi kumsom ruk pathum wife of lalthang fala maubok aizol ania falkona nun chan pani omin lalthan zama kumsom ruk pariat son of kaplira le pangai zwali daughter of kaplira te anni nunna chan zanin me ni somthum sang ni sompi pali dariat thenga an ruang mu to songsong hi soito angkhan mi somni pariat annia anchin la hriat lo mi paruk omin chungta chu melthuma leimin na hnol ngei ni hriat debora lal lom omi kumsom pakhat daughter of arlal muanzowa lal thakima kumsom li pani son of lal lira late lal ven hima kumriat son of lal rem tluanga ramdin sanga tharuk mi son of lal rem tluanga tebaka aiboka leimin na hnol Matthew lalchan hima kumsom thum pali son of lalbiak zawale anupui vanal ruali kumsom thum pali te chu anchin hriat alani lo ani melthuma leimin hian rcc building pani assam type in pakhat le namdang thok omna buk pakhat ati chia leimin hian mi somni pakhat anol ni hriat ni in mi pani chu damachan chua annia midang som pakwa te chuan nunna an chan ni hriat ni in mi som panga ruang pu to ania midang pali te chu an chin hriat alani lo ani
limena leiminin RCC building pakhat asam type in pakhat le namdang na thokom na buk pakhat ati chia leimin hian mi paruk anol ni hriat ni in an ruang mukim to ani salem veng aizola leiminin asam type in pakhat anola mi pathumin nunna chanin an ruang mukim to ania kelsia leiminin semi RCC building pakhat le asam type in pakhat anola mi pariat anol del ni hriat ni in pakhatin nunna achana midang pasari te damachan chua anni lungsei samlukhai bula leiminin thlam pakhat ati chia heta hian pakhatin nunna achana falkona leiminin RCC building pakhat semi RCC pakhat le asam type in pali nolin mi pakwa nol del ni hriat ania mi panin nunna chanin midang pasari te chu damachan chua anni aiboka leiminin semi RCC building pakhat le asam type in pali nolin mi pani anol del ni hriat ania heng mi pani te hi an chin hriat alani lo ani heng kanan taran tak te hi disaster management and rehabilitation DMNR Mizoram Police lamin an chin chia dan te ania mun rang ranga leimin tol ina te leimin tol lai hian mi engza chiange omti hriat chian fak theilo te po a om ni ina langa chuwang chuan nunna chan zat le chin hriat lo om zat te po hi ladang lam thei turangai ani kanan tarlan te hi nunna chan pha hial an omna te chau annia heng ba ka hian Mizoram mun rang ranga in le kongpui le electric ban le khol poimo te tuipam na khol poimo te le thildang chiatam tak a ombok ti kan hriat kha Mizoram mun rang tunkar tir lama thi le ruwa thokin chiat na rang athena khotam tak veng tam taka harsatna chi rang an tok mek ania ilai hian mitam takin tran pui ngai te tran puin kong rangin athen atha tho zong te asum tho zong te le in alir thei tho zong te le kong dang rangin midang ta na mal somna ni tum midang ta na tangkai tum mi tam tak an om ti hriat ani zela hi thillom om tak ania chiat to na kara po lom na tur hi alo om zel mai alo ni